Siyakhuleka nina bendlolo metha amakhosi, siyakhuleka kunina besilo. Gama lami uSabelo Mnikati, TV channel Emgedeni podcast. Engena manje zithi usekhonjwe indlela umfundisi Thula Sizwe Buthelezi bese umndunankulu wakwaZulu. Kwaqokwa ke inkosi yaseMadungeni uphathi Sizwe Chiliza. Lezi ndaba zethule ngokusemthethweni ke umpi yakhe Buthelezi okuyena akhulumela indlola mithi aphinde akhulumele indlunkulu yakwaZulu. Hlangana lomhlabathi Zulu phezulu Zelapha Zulumhle ukuba ngizokwenza isimemezelo engisithunywe yizwi eliphezulu njengoba ngikhetha ukuba bengumkhulumeli wazo nalo izwi eliphezulu lingixotsha esikhundleni engangisinikeze inkosi esizwa Buthelezi uma ngosuthu wathi elandelayo uZuzifa Buthelezi wathi ngiqhubeke lapha ubaba wayo ayengikhombe khona. Ngakho ke lo msebenzi enguthunywa isilo umsebenzi ukuba ngimemezele kuZulu wonkana ukuthi umfundisi okade endunankulu kaZulu ucela ukumphumuza kulo msebenzi onzima kangaka ukuba ngidunankulu abese khetha inkosi uChiliza ukuba kube yiyona esizoba ngidunankulu kaZulu. Yena aqhubeke nomsebenzi kahulumeni njengoba ewuphethe.